Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana itugiriye neza, Imana yongeye kandi kuduha igitondo ciza, umunsi mwiza, ubw'icubahiro c'Imana kiri bwongere kandi kuganza mu buzima bwacu twese. Imana ibagirire neza. Ndabakire rero muri morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Iki ni ikiganiro Imana dushize ku mutima kugira ngo tubashe gufata ibihe byiza byo gusengana namwe mwese abakunzi bacu abatwumva muri hirya no hino ku isi. Uwiteka abagire neza, gukomeza kubana natwe buri munsi mu bihe byiza byo gusenga. Muri kumwe nanje Arsene Ndikumana muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Reka mbasabe kugira ngo mukomeze buri munsi kumva no kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga, kandi nanone musangiza abandi iri sengesho kugira ngo nabo bakomeze guhabwa umugisha binyuze mu ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza kuri mwebwe mudusengera, mwebwe mudushigikira, mwebwe mugenda muduha ibyumviro bitandukanye kugira ngo uyu murimo ukomeze. Namwe mudutera intege mukomeza kutubwira ngo dukomeze, kuko umurimo turiko turakora ari mwiza. Imana ibagire neza. Turabasezeranya kutazigera na rimwe duhagarika gukora umurimo w'Imana, kuko Uwiteka niwe yaturemeye, niwe yadushizemwo, kandi tugomba gusenga, tugomba kuvuga ubutumwa bwiza, tugomba kuvuga Kristo, abantu bakamumenya, abantu bakabohoka, abantu bakakira imbaraga z'Imana. Imana ishimwe rero ko ikomeje kutubashisha kandi ikomeje kutugira neza muri bihe byiza byo gusenga. Nawe ndagusaba kugira ngo ujye ufata umwanya ufatikanye natwe gusangiza abandi risengesho kugira ngo nabo bahabwe umugisha uzofatikanye natwe mu murimo mwiza. Iki cyumweru rero turaza kugira ibihe byiza byo gusengana namwe, mwebwe mufite ibikomere, mwebwe mwakomeretse, mwebwe mufite agahinda, mwagiye munyura mu bihe bikomeye cyane by'ubuzima bituma by'ukuri haza ibisebe, haza ibikomere mu mitima, mukumva mufise agahinda kenshi, mukumva isi irababihiye, mukumva nta kintu na kimwe kibanejereje. Wewe rero wanyuze muri ibyo bihe bikomeye, nagenda kuremesha ko Uwiteka agukunda kandi Uwiteka agufitiye umugambi mwiza. Kuba waranyuze mu bihe bikomeye by'ubuzima, kuba warababajwe n'abantu, kuba warahemukiwe n'abantu, ntibigutere kwanga Imana, ntibigutere kwanga abantu, ahubwo bigutere kongera kandi gukunda Imana no kwegera Imana no kugirira imbabazi ku bantu bose baguhemukiye. Ibyo rero biba bigoye, ariko hamwe n'Imana, Imana iraza ikadushoboza, ikatugirira neza, ikatwomora ibikomere, ikatwomora, ikatuvanaho agahinda, ikatuvanaho umubabaro. Imana ikaduhindura abasha muri twebwe, tugatanga imbabazi ku baduhemukiye, ku batwiciye, ku badukoreye ibyaha bitandukanye. Imana ikadushoboza, tukabakunda, tukabasengera kugira ngo nabo babashe gukizwa no guhindukirira Imana. Imana rero iteguye kudukomeza muri kino gitondo. Imana iteguye kutugirira neza. Niwemera kuyemerera ukayikaze mu buzima bwawe, ugakingura umutima wawe, iraza kukubohora kandi iraza kukugira neza. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo ca Yesaya igice ca 30 umurongo wa 26 cyangwa se 26, Bibiliya iravuga ngo kandi umuco w'ukwezi uzomera nk'uw'izuba, kandi umuco w'izuba uzokongerekanwa ibihe tangabindwi. Haleluya. Hano hakurikira avuga ngo ku munsi Uhoraho azofuka ibikomere by'abantu biwe, akavura n'inguma yabakubise. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana riratwetse ko Uwiteka, haleluya, ngo hari umunsi ngo azofuka ibikomere by'abantu biwe, haleluya, ngo akavura n'inguma cyangwa se akavura n'ibisebe. Haleluya. Imana yacu ni Imana ifuka ibikomere abantu bagize, ibisebe abantu bagize mu mitima yabo. Birashoboka kuri kuranyuma muri kano kanya ugendana ibikomere bikomeye, ugendana agahinda gakomeye, ufite umubabaro ukomeye, hari abantu baguteje ibikomere ukumva nta byishimo n'amahoro. Uwiteka muri kino gitondo arifuza kugukiza ku gahinda, arifuza kugukiza ibyo bikomere. Mwemerere muri kano kanya, umuha mwanya, umubwire, umuririre, umutakambire, ubwire Imana ngo Mana, ndifuza kubohoka, ndifuza kubana nawe, ndifuza kwakira umunezero wuzuye, ndifuza kwakira ibyishimo byuzuye. Uwiteka araza kubigukorera numwemerera ukamuha ayo mahirwe, kuko arahari kugira ngo
agukiza ibyo bikomere. Ijambo ryayo ni ukuri kandi icyo Imana ivuze iragikora. Yamaze kuvuga ngo umuco wayo wo muri iyo minsi, ngo kuko umunsi woraho azovuka ibikomere by'abantu biwe, akavura n'inguma zabo zose n'ibisebe byabo byose. Ndagusengera muri kano kanya Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndasengera mwene data ariko aranyumva muri uyu mwanya. Birashoboka ko yanyuze mu bihe bikomeye by'umubabaro n'agahinda, yarafushije abe, yabuze ibyatakaje bye byinshi, ariko ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo uzadukiza, uzamukiza ibikomere n'inguma byose yahuye nabyo mu buzima. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Mwami uyu mwene data ariko aranyumva afite agahinda, afite ibikomere, afite ibintu byinshi bimubabaje mu mutima, umwose, umuhanagura amarira, umukize ibyo bikomere, umuhe ubuzima bwo kunesha no gushima izina ryawe. Urakoze kubikoze kandi ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, icyubahiro cy'Imana kibane namwe, amaraso ya Yesu Kristo abarinde, kandi iki cyumweru kizabe cy'umugisha ku buzima bwanyu. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.